Nilama tsamula anja jabadala tsamdi tashi tele ta tusum tele shwe wa. Ni tsama dewe sharaye samgadu. Tanda laloye chinte diyo. Kazang yegi kanda yagarna yu chungwe nizu niu sao zo chikena mazu piyo wa. Ni lenji nama mangbu shuk tasha. Ni kashi kilasha nizu nyingba reyesa. Nizu nyingba da mara tada chinda dina redwa. Chinda chuchi nang redwa. Nidongdi ni sawala waro chuchi dabshu dhola na shira dhugo marwa ni kashi kita sawa re nyingba re mambula shira sawa nyingba khare me ni soso tagwa tarwa ni zu chod dire soso taro nang shwe rwa koni kobe ta ni dis pingire samskai sana shija khala ta ngara zo soso ki pu mambu ji college le dhugo rwa college le dhugo ni kya khado thu che ni tiksan dhuzo le shinang chaw dhugo ni taga soso lo junju solo nyinga chendine dhugo chana ni ni sabsa chiro nang sa ni ni dong suyo rwa ni kashi ki chen pen mutisha ni chen di kena bala kashi kashi tarengi ni chen di kena bala pa ni reply inji kena reply la rata pegi ni karla anda chen di pa kena bala loa yin rwa kashi ki karito dola na ni kerangi nizu tenda tang sanjur tsawari sheba kasu yus mitu sajuri shena kerang nyingi tangi tsangmala pendo reyes tuchana shuyerwa kashi yabu tisha kashi mikzumdo gyasha ya ani kashi oh my god dogla sha ni kuni shirang tsawro tons ngarang nidung suye de kashi ngarang shirang tsaw tons din suye ba missing ti kaji namshi kashi esa dida hami goro kaji isigirwa kaji rele marda kaji isigire kerala cholo kaji shukchumburi ya ni kashi kalasa nyendok ba shi trena lex gonyi ju labu diyo pa mare nizu pewa yabure kubdu zu meba mita nyamdu kyukchu maana tenda tendi yonga ire nyamjun du aka nyingjes da dindi togola shiro nyingjes ani kashi umani pimi ngula shi ya sama kashi kida nizu nyingba res I know kashi nizu nyingba re la shiro nizu nyingba re kore sabu mare changmo re nizu nyingba da sabu nyeja shal tete tangshir da wande shwe ni kazi nordra kisha pomo lan tiro kisha pomo shizik nyembe tongju ma che sona pepe pomo langsha pomo segyure tam yana pasha pomo sirge yinsa tandi karechi se womina ngara tagirwa di kankirang judo yamare shwe rwa ni wrong information la kashi yo ta wrong la sha omani pime ho sa kasa ketok me kasa mi yaba tong mata mi shikhen ma shikon jo so ta de mi de zo ga ta wal chigo so na tra mra tido de so mi shi zubu ji kyo mra ketok kasa ketok mesa ketok chido mesa chido le sa kaka de lo sa kirang kaka jin de lo chido mesa chido ma chela na ngar arang ni to se de ngar le ger ro arang ni to de so gi tuni kenabal phishe tangi tuna ni yabore tangi ma tuna taw mare she ro hinji mi ji ozu jan taro chi su meda ni kashi kalaja pebane alen la gyur alen ne pebane asen la gyur asen na tado chana gyur to wang de sona yungdu de res pebane asen la gyur sa ta pebane asen na sam asero asen na de de re pebane asen la gyur asen ne shena gyur de wang de sona yungdu de res sa ta la so sa ta sarba mare kangu ne sanju na she sa so sa samma ka sanju na ngban ro de go ya ta dong sanju mangbule yo rang ni khasin ta ma sanju ka she pe shinang chaw den de ga je kale ga so ro 미팅이 내중에 시구도 다서 가진 제로와 가지 내주도 내주 덴바딩이 캐나발 덴바 피셔로 please wait happen is Calcutta lady doctors thank you so much and the Calcutta lady doctor is ale please what happened Calcutta lady doctor ko madida te chazarda de Calcutta lady dashi delay which your blog in fan I show this video is very scary 원데 동la shani kena ma pya bata mi nga don has kita shiro sama tujana shwe ro ani dine do jere ani de da ni ju shimba ji kardu sna ro ani kalawar kada ni dong blog chi lo she kaza ni 46 님 동아 인스타그램 라이브 또 ro ani kai sena kashi ge dan yung ge blog 먼저 뭐님 도 YouTube di ro 인스타그램 도 kashi ge 수수 채널 lo she ji wa
아니 나랑 가지 깨지 쉐르 나랑 글로 샤임바 나랑 제나로 쉐르 캐나 마스마 시로나 쉐르 디당 산주치 카르돌라나 단다 가진게 라르샤 뱅로레 직 총시로 산주 빼 신앙 서디 산주디요 근데 산주디 카르쳐도서는 오늘 노래시다 상이디 니즈지로 가진 뱅로를 총시로 디니즈 치케나 발티치 피오고 니즈 빼 신앙 서디 कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड जैसा कर्नाटक का बेंगलोर रो बहुमत भेजन दिल्ली नहीं सर मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला की बेरहमी से हत्या कर उसके शरीर के कई टुकड़े कर फ्रिज में रखने का ता 가지 랑총처럼 부모지로 혼자 좀 삶에서라 또 불어 장로는 놓셔도 장로는 마이 갓 신앙 자우도 सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका की पहचान 26 वर्षीय युवती के रूप में हुई। ये घटना बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में व्यालिकावल रिहायशी बेंगलोर मालेश्वरम लायचरो देर 총시 इलाके के एक फ्लैट में हुई। 3 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर ये वारदात हुई। पुलिस को शक है कि 독자 숨바 강려요 부모지 배 섭섭당로 장로는 놓셔도 신앙로 प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम के व्यालिकावल थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई। युवती की हत्या कर उसके शव के 30 से ज्यादा टुकड़े करके 부모들어 배 코너 섭섭스는 숨주 코너 또시 숨주 부모들어 뚝뚝뚝으로 숨주 뚝 장로는 놓셔 동조디 동조 심지기다 샤드는 영어로 그래 뒤로 뚝셔도 신앙 자우도 में रख दिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे सामने आई, जब महिला महालक्ष्मी दास की मां और बड़ी बहन को घर के मालिक ने बुलाया। इलाके में बदबू फैलने के बाद उन्होंने 앞에 정확하게 들었어요. 정확하게는 그저 아마도 오겠다 했어요. महालक्ष्मी के परिवार को कॉल की थी। 너님께 당시 폰 पुलिस 통해. ने बताया कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। 나를 뭐 몰라 내가 지도 몰라는 당도 뒤로 종아 친구들을 내가 지도 뭐 उसने व्यालिकावल में एक पाइपलाइन रोड पर इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पे ले रखा था। वो यहाँ एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले ही रहती थी। 뭐라 좀 뒤로 좀 질러 했어요. 플랫이네요. बिल्डिंग मालिक जयराम उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। 진짜디 오할디 있어요. महालक्ष्मी की मां और बहन ने पाया कि सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। जब 와 주로는 거기 계셔 둘러서 दरवाजा खोला गया तो फर्श पर कीड़े रेंगते नजर आ रहे। 난 고체로 Bet 그런 길에 부 담아내서 कमरे से भीषण बदबू आ रही थी। उन लोगों ने पाया कि 나를 치마 빼 소가 들었다 미신을 좀 가이로 कुछ कीड़े 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने पर उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देखकर दोनों बेहोश हो गए। 미니 카페에서한테 공부들 laptop에 통과 Bet 거기 거는 말이야. बदबू की वजह से मकान मालिक भी चक्कर खा गए। वो वहां से भागकर तुरंत बाहर कंपनी चिता जिरा Bet कोरा ठेडसिया. मालिक भाग गया ले जाओ मालिक ठेडसिया. आए और पुलिस को कॉल की। मौके ये पर तो मैं पहुंची खबर पुलिस ने लाश के टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 보스무랑도 당시라 다들 저래 예동 다들 뉴스 가셔가신 도로 신앙 사우den도 단 예동로 싸워도 닝만이 저저 당로셔로 걔네 맞으면 서로나 좀 섭섭나로 나셔로 사자 코데는 거라서 배바서마다 개설 방법되고로 걔네 맞으면 섭섭나로나 민고 마시게 잡는 냠도 저 마치 아니 나라서 배바쳐서 나와 지나도 야그래 섬들어 배반낭로를 참아 근데 도자다 지금 말와 아니 주로 믿는 닝제다 케메상 근데도 수고들와 디엔상 캐나 마사마 아니 고소라 도전 나오나 사선 나오나 쉐로 단다딩에 치타요 말했어 것도 단다바야니 알아줬다 내가 남는 범모가 진짜 빼먹을기도 와 근데도 오래 이 가선 다른 게 코멘트 상관되는 로쉐로 캐나 마사마 단다바 잡주 항상 남도 다도 못은 잡주 나오나 쉐 다도 다른 겨 담지 캔지스 버치면 좀 고제 제작 들어 봤대 마쇼 백결로 제만 돈 지어로 인가선 예돈 빼어본다셔 다른 이모들 예도 쓰는 나셔 상만 상지 테스트레 백결로